sugar na kaslem jong unongsan hima. Kajingyap jong kisnyang na kajingpang African swine fever kalapuru mentah hakikato kan igibenta jong West Khasi Hills. Katkum ka hukum bala penmi do Deputy Commissioner jong West Khasi Hills ubak Garot LSN Dykes IAS uloong bahadin balayo jingtip na District Animal Husbandry and Veterinary Officer Nongston bakidon ki Jakari snyang gibalayo ya ka klam jingpang African swine fever bad kala donru ka jingyap ki snyang hapo ka snong te saw Nongston West Khasi Hills kumta na kaliang jong ula penjari de kindon shispa saw CRPC bankang ya kajing penrung penmi ya kisnyang bat ki breu ha kata jaka Susulo ong ru ban kaliang district magistrate ula penbena ya kata jaka kum ke surveillance zones kada do bala penbena de kum wepan Dr. P. Solang Animal Husbandry and Veterinary Officer Nongston ula ong bahadu menta kila dona arpo artli kisnyang ki bala yok kem ya kata jingpang bat ki bala yam no Katkum ga official report baga bangila le don tamuing breu haduk mentah wala iyo kanika ASF bala report but bangil ale interview o bangil ale postmortem la iyo report tangway breu hapo tisaw pagperteng jong de sakius tempon te kumba arpo arteli gis nyang gilayam haduk mentah katkum jingtip jongi de arpo arteli hi tagis nyang gibala iyo but arpo arteli gilayam jong tau ju hi wona tau ju hi nong ram in perlong no ka awareness program sibit sambaji men sinong tisau te kumno ban contain ne kumno ban ya dai ke jing sapriang kan jong kan ke jing pang